at alusming ulaganing pamanyamba king Diyos sa biyabe king Eukaristiya. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Pandaguling lugod mi kang Kristo, ampong karing paraming tao, kapamilataning maralas apamakinabang. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Panigalang milaring ding katawan mi, anting santunganing banal Espiritu. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Pan magkapilit kaming magintune Kristiyano, kapamilataning malugod ning masabal karingaliwa. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Pan apakilala ming dangala na ning pamagobra, kapamilataning pamanyapat mi karing mismong obra mi, king mitmong sipagan at kalaw sa nalog. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Pan patawaran mila manibat karing puso, miret ang linapastangan kaya kami. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Pan nakilala ming dewa ka na ning pamagdulap ning sarili ning kapakanan ning ating namang mapaperwisyo karing aliwa. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Pangunyat kami para king matulid at pamipalaganap king pibandyanan iting yato. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Panidake milaring aliwa king gelingan mi para king kasaplala na ning komunidad. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Pantanggapan ming kekeng katungkulan king komunidad, king espiritu nin tapatapaman nyuyo. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Baning banal espiritu, tayrani at pasiknangan ing Santo Papa Francisco, ding obispo ampon ding pari. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Pan mi pagkalubang kamin da kalabokasyones, kim pamagpari at birelyoso. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Pan adalami ang belwan at lugod kang Kristo, karetang e pamakibalo kaya. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Pan king nanumang atutuklas da at apapalto kaya panding tao, baluming kilalanan kinging Diyos iyang makiupaya kaya kami ampong king sabla. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Pan king oras ning kamatayan, makasadya kaming lungod king karinaning ipangatubanwo. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Ban kanita mati kami nga tsuking kapayapan at pamakikasundo kang Kristo anpong karing paraming tao. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Ban may pamatulang kami king kamatayan daring pakamalan mi kimbie, pauring kapanaligan miking ginong sinubling mebie. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Banting kapatad ming meyango na bie, agad na lang midakayanan, kim pangasubli ng mebie ning anak mo. Malugod ay Indo, saupan mo kami. Ngeni tayo miktamong manalangin para karing sarilitang kapagnasan. Banal a Maria, saupan mo kami karingkekeng kailangan. Ipanalangin me ing kabilugan na balayaning Diyos. Manano na sanang mipayabot ngan kaya kami ingalangang gamong sawop. Ginoo binyemey Maria kaya kami ban magingin duming makatalagang sumaup kaya kami, king balang penandit. Ibiyemo kaya kaming grasyang magsakdal kami kaya, king nanumang kekeng kailangan. Yanasa. Siklod tamo po, panalangin at pasalamatan. Ginoong Jesucristo, tunay at tsuking kasanto-santusan na Eukaristiya, sa sambanda ka, metulaya ingigpa, king iya ampon ika mikametong kayo, at king kapamilatan mo pakikasundo na ing sabla king sarili na, ipagkalub mo kay kami ing grasyang tunay kapasalamatan, para king hanggang dapat ningigpa para kay kami. Laus ke sana lub magsalbat karing kasalanan mi, at layon keng gawang kapaglarinan para kareti. Kapamilatan mo, pasalamatan miya, ingalangang igpa, para king kalam ning biye. Lelanganing sablang makapagmulalang bagay ketiking yato, para ke kami. Abalo milasan ang gamitan masalese, ban kapamilatan da, daguling lugod mi para ke ka. Babaw ning sabla, pasalamatan miya ingigpa, ing tinubod na kakya kami, bilang pekamaragol diling tanda ning kayang lugod, banikabos na kami at inganggang lelangan kapamilataning kamatayan mo at pangasabling mebye. Pasalamatan da kagino, ing benyeme kay kami, ing mismong indumo, ban maging indumiyang alanganggang saop, manano na sanang ding dakalakalam, ating gapmi, ulining kayang pamamilatan, at lalong-lalo na, ulining pamagnobena mi, di na kaming lalong maragul akapanaligan, king malugod ng pakalulo ning Diyos,
ampon kingalanangga ng sawop, ning malugod mong indu. Daptan mi sana kapilanman, ing banal ng kaburian ning Diyos, at manatili ke sana king lugod na kabang-kaba. King kabanal-banala na Trinidad, igpa, anak, at banal ay Espiritu, miyabiyeng dangalan, ligaya, ampon kapasalamatan, angga king alangangga, yanasa. Tayibik apa manalangin. Panalangin para karing masakit, Ginong Heso Kristo, piyaku mo rin kekeng kasakitan, at pisanan mula rin ke kaming kalungkutan, bani pakit mong masala ke kami, ingulaganan ng kainan at kapibabataning tao. Malugod mong pakiramdaman, ding kekeng panalangin para karing masakit. Ipagkalob mo, ing deta sanang hanggang atin kapanamdaman, pauli na ning sakit, akilalara king makabilang la, karing mepili ayawsan mong nuan. Sopan mo lang makatalos, king kayabe mo la, king kekang kasakitan, para king pangakabos na ning yato, yanasa. Manalangin tamo. Ginong Diyos, kapamilataning misteryo ning kamatayan at pangasubli ng mebe, ning bugtong mong anak, depat mo ing pamanat busking ketawan, king mit mong kapanaligan, papasyag miting misteryo king sakramento ning Eucharistia. Saupan mo kami bandagula lang likat, imbungan na ning dapat mong pamangabos, kapamilatan ng Kristong Genomi. Yanasa. King lagyo ning igpa, ampon ning anak, ampon ning banal ay Espiritu. Amen.
immediate din karelang familia. Angel and Ines Gosum, Roel and Carmen Bautista, Reynalda Gyao, Richard and Jane Gyao and family, Alain and Minnie Lakindanum and family, Constantine and Bless Apimwar and family, JR and Kate Dabu, Jel and Migo Lakindanum, Jello and Benis Lakindanum, Yoli Tayag and family, Conrado and Priscina Mariano, Elisa Mariano, Lisa Lynn and Gelson Pasano, Maria Manuela and Vic Sarsagat, Maria Carmela and Carmelita Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Tony Mendoza, Anika May, John Alfred, Aliana Marie, April John Marini, Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Hasmin Minabes, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Heroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlene, Veronica De Leon, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Ansley and Leia Gonzalez, Kate and Lerma Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Jay and Chica Rayon, Rebecca and Fernando, Maris and Joel Malit, Vanessa and Clyde, Christina and Fernan, Louie and Katrina Santos, Roger and Arceo family, Rosario Michelle Gasa, Edgar Gasa, Edna Ocampo, Rowena Flores, birthday Eleuteria Nulud, Corazon Arcilia, Jose Mariano, Kayadwanan, Tess Calma and family, Teddy and Edelrina Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Bon and Mylene Bitug, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and E.J. Valentino, Joseph Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike Melo de Gabriel, Micaela Yang, Davy and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine Ronilo, Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layug, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Bon and Mylene Bitug, Alicia Kayanan, Joshua Angeles, Chi and Jay Carreon, Nina Gonzalez, Jess and Mel Soriano, Edgar and Glenda Navarro, Lay Nicole and Kyle Ocampo, Rodel and Jinky Manyalak, Jay and Daisy Soriano, Mike and Diane Martin, AC and Jonah Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Rosie Yumul, Randy Kayanan, Jeffrey and Jonan Reyes, Jason Reyes, Nicolas Dizon, Annalisa Arceo, Luisito de la Cruz, Kapaldanan, Maricel Tapang, Ines Gosum, Norma Gueco, Miguela David, Marites Sebastian, Jenaline Bundalian, Consuelo Mendoza, Ellery Claire Malit, Rosita Malit, Rina Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., Stephen Martin Manlutak, Rosario Gilas, Neddy Macalino, Cecil Manlutak, Virgilio David, Ellery Claire Malit, Rosita Malit, Consolacion Manalus, Milagros David, Lucia Flores, Kiel Corber Cunanan, Marieta Roel, Roman and Tess, Joel and Edna, Cecil Manlutak, Jemabel Dizon, Ivy Magtoto, John Ronel Manlutak, Kaladwa,
Magdalena Deirit, Marcelo Betwin, Francisco de Malanta Sr., Among Aris de la Cruz, Lalaine Manlutak, Julieta Pexon, Yolanda Isidro Rowena Pasencia, Romulo Romeo Jaime Francisco de Malanta Sr., Lolita Tantenco, Jerome Manlutak, Maria Julian Gomez, Simeon Lauriana Pelino Salome, Jose Tungol Sr., Isabel Gonzalez, Gloria Lopez, Irene Magcalas, Simeon Maria, Godofredo Ketulio Lucina, Eduardo Calma Sr., Albina Benjamin Consolacion, Reynaldo Santiago Rosalyn Melvin, Gregoria Eli Honorio Marcela George Jose, Marcela George Jose Maxima, Jose Fortunata Lopez, Jose Maria Gasa, Jesus Gloria Gasa, Terence Cameron Davis, Valentino Jaime Gasa, Marisa David, Cristina Gasa, Vivencia Ramos, Patricia Davis, Isidro Maria Erico Mariano, Angelina Amparo Felicidad Melanio Paulino, Patricia Among Jose Giao, Antonio Florentino Loreta Pedro Cecilia, Julio Julia Medalla Hamilcar, Renato Rosario Flora Melchor, Leonila Constancia Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana Roberto Mirihilda, Lebrada Rodencio Reynaldo Nenita George Torres, Antonio Victor Guillermo Beatriz Magdaleno, Severina Andres Clara Simeon Maria Godofredo Tayag, Getulio Lucina Eduardo Calma Sr., Jennifer Randy Charlie Fernando Francisco, Ignacio Jomer Carlos Maria Isidro Enrico Mariano, Joselito Castro, Rapi Feliciano Sr. and Jr., Modesta Erlinda Luis Corazon, Emmanuel Godofredo Ramon, Felicidad Santos, Juana Reynaldo Layug, Reynaldo Lagman, Joselito Castro, Jesus Tayag, Pablo Giao, Benita Pacifico Jerry Alice Alfredo Sr., Teresita Ruben Elena Raimundo Saturnino, Nicolas Apolonia Herminia Pablo Victoria, Conrado Felipe Hermenihilda Maribic Antonio, Evelyn Aguas, Angelina Liberato Magbanua, Marceliano Carlos Niña Carlos, Honorata Pedro Jose Ueña, Cecilia Bernardo Ernesto Alfonso, Medardo de Leon, Romel Camiling, Enrique Rosalina Elena, Pedrito Rosalinda Serapin Ibarra, Victoria Marcelo Gilas, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Jimmy Sanchez, Edelberto Gosioco, Rodolfo Ramon Felicidad Santos, Juana Reynaldo Layug, Leonardo Lagman, Jesus Soriano, Jonep Rodriguez, Raul Manyalak, Martin Dominica, Jeronimo Pablo Victor, Melquisades, Belen Corazon Benicio Roberto Loreta, Rodolfo Roberto Jr., Jose Salvadora Juan Severa Roberto Wang, Lorenza Kenching Mariano Maria Luz, Lucila Beatriz Cortez, Marciano Teresita Gilbert Aurora, Castor Maribel Elpidio Agapita Maria Luisa, Ricardo Sr. Fortunato Tomas, Albert Manalastas, Emerenciana Salvador Reynaldo Torres, Jose Flores, Luz Reynor Rey, Ronnie Mariano, Escolástica Inco, Jesus Emerenciana Torres, Jose Apolonia Inco, Among Damaso Inco, Miguel Maria Sikat, Juliana Corazon Sikat, Claudia Almario, Ronnie Kayanan, Bernardo Manlutak, Euleterio Elpleda Paulina, Felipe Philip Vincent, Paul Christian, Braulio Paulina Ocampo, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retangalanang makaganaka karela.
Otang mititipon na ring adwa at lu, karing busal da tsukungan aning ginu, mantabe ka sa Ginong Yesu Kristo, ke kaming pupuri king banal mong nagyo, otang daralit ning ke kang lugod, o Ginoo Diyos mio Emmanuel. Otang mititipon na ring adwa at lu, karing busal da tsukungan aning Pakatipon tamo, kilagyon ng ipa, poning anak ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing lugod at grasya ni kinutamong Heso Kristo at ni Diyos ipa, mantabesa ng parati kaya kayungan. At kekaan timurin. Maya pagat panapon po kaya kayungan. Maya pagat panapon mo naman po. Kaniting Miyerkules ning kanam ng Domingo ning karaniwan na panahon, damdaman taya ing ginutamong Heso Kristo, king Ebanghelyo ng Marcos. Anong nuka rin lalapit de kayo, ing metong lalaking pulag. At kapamilatan na ning pamanagkil na ning Gino. Kapamilatan na ning kayang talan. Kapamilatan na ning aplos na. Ditak-ditak may sakit, may salaying matana. Ang ganaking menakitya. At ban kanita maging karapat dapat tamong magmasusi kaniting misteryo ng Kristo. Ganakantala pamot si siyan, tingkaya katamong kainan at pamikasana, at king nitnong kababanluban yawaran tamo, ing lunos at kapatawaran ng Diyos. Ikang mengako kapilanman, emo nalalipulan ding sablang mabye, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang esasawang mituturo ke kami, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang manamdaman nung ing metong karing memalen mo Mateya, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, parati tasan ang manatili king tapatapa makiyagum keya, ang gana king idala na katamo, king biye alang angka. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pengako mo ing manatili kang kayabera kapilan man, ding sablang taong gagawaking karapat dapat at matulit. Sopan mo kesanang parating mi biye-biyeking kekang kaburian. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristo ang kinumi. Amen. Pamamasang ibat, kig libro ning Henesis. Kalabas daring 40 aldo, biglat ning Noe ing awang ning daong, at pepasulapo ni ing uwak. Pabalik-balik yang susulapo, ang gaking kinati ing danom king yato. Kaybat na nito, pepasulapo ni ing metong apati-pati, banlawan na nung kinati na ing danom king yato. Ang tinaning alayang ikit atukluana, migbalik yakeya king daong, uling laganap pa ing danom king mabilugayato. Liwal ning Noe ing gamat na, dekap ni at binalik ning pasibayo king daong. Meninayaya pang 7 aldo, at kaybat na nito, pepasulapawa ning pasibayo ing patipati. Inyang mabengi na at may balik yung patipati, at daralane kintuktok na, ing metong nga bulong nga olibong kayag talagtal. Makanya ng abalong Noe, king kinati na yung danom king yato. Meninayaya pang 7 aldo, at kaybat na nito, pepasulapawa ng pasibayo ing patipati. Dapot enemi balik. Kanitang anam yang dalan at meto nga banwatwa inowe, king mumuna ng aldon ning mumunang bulan, may malanay ng albuk king yato. Leko neng Noe ing bubunganan ning daong, at ikit na ing lalangina ing gabon.
Kay bat nanita mi talakadyang altar inowe para king Genu. Kinang wayang tunggal-tunggal karing animal ampong ayo pa malinis. At kay bat inayin nala at dilokan babo na ning altar. Nga naning Genu king lubna inyang abaw na ing mabanglong ayin. Eko ne kapilan man isumpa ing yato ulan na ning dapat na ning tao. Tutuping makayongyong ni kim puso na king tao king marawak, manibat pa king kaya nakana. E kung nalalipulan kapilan man, ding sablang mabye, antimo ing depatan ko. Kabang yato yaing yato, etok nang ing pamananam at pamamupol, indimla at ing pali, ing kalaldo at kauran, ing aldo, at ing bengi. Ing amano ning Genu. Salamat King Diyos. Dalit apakibat, ing pakibat tamo. Keka o Genu, idaon ke ingayin ning kapasalamatan. Ulitan tayo po. Keka o Gino, idaon kay ngayon ning kapasalamatan. Nano ing milyari kung ayam pang king Genu, uli ning sablang mayap adapat na kanako. Kaya kanakong iyampang ala ka manyaman bilang kapasalamatan, king binye ng kaligtasan, pakibat. Keka o Gino, idaon kay ayin ning kapasalamatan. King katipunan ning kayang balayan, uling pangako ko king Genu, kanakulang tuparan. Panandamanan ng Genu, nung ing metong karing memalen na Matea, pakibat. Keka o Gino, idaon kay ngayon ning kapasalamatan. Ding kanakong pangako king Genu, kanakulang tuparan. King katipunan daring kekang memalen, king santoryoning templo mo, karin king Jerusalem, pakibat. Keka o Gino, idaon kay ngayon ning kapasalamatan. Alleluia. 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 Dingke kang amano o Gino, babyelang tula king puso ko, ing turo mo, sala karing mata ko. Ing ginumantabeya kaya kayo, At keka ang temorin, pamamasa king maya pabalita ag pangkang Marcos. ligaya keka o Gino. King panahon na itay Jesus at dingkayang alagad mirasla Betsaida. Dahil arering mapila nakatao kang Jesus ing metong abulag at pekisabi rakeya ing tagkilani. Telanane gamat Jesus ing bulag at tinayid ni Elwal na ning balen. Linurane mata at tinaplos na lakaring gamat na at kay bat nga na. At tinakang nanuma nga kakit. Miglalawe ya ing lalaki at nga na. Manakit kong dakalataw antila mong dutong dapat lalakad la. Hinaplos na lang pasibayong Jesus ding mata na ning bulag. Miglalawe yang masalese ing bulag, migbalik ing panimanmana, at malino ng ikiting sabla. Pepaunyanan ng Jesus sa inutos na kaya, king ene babalik, king balen. Ing maya pabalita, ni kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pagat panapon po kaya kayo man. Kumusta na kayo po? Maya po.
Last week, may misa ko king Dalakitan, kemi king San Nicolas, Lunis kanita. At kabang magmisa, kumig humilya, uling adwa ka ring miyembro na ning Dalakitan, may pasyag lang karanasan da, tungkol king bagay may katagkil karela king Ebanghelyo. At kabang makiramdam ko, itatang Paul Ignacio, in istoryane, in karanasana kang imana. Nga ng tatang Paul king umpisa, anya nga na akong malati nga na, patang masakit ko buntok, agyang nanong gawan mo nga na, minom na kang panulo, pamurin milalako. Pero potang imako, yana ing menapis king buntok ko, siguradong milako ing sakit na panamdaman ko. Istong tela na neng imako, istong inaplus na neng imako, istong timpak na nong mako, ring gamat ko king buntok ko, siguradong mipaldan ko. Wari ikayong imama kanya ning gagawan nyo, potang alimbawa masakit la ring anak yo. O kaya naman nung alimbawa, mi ka rin lalagulot, nano kung gawan nyo. Kumakayong larong latik, keware. Kay ba't ilagay yung king palad yo, pikiskisan nyo ring palad yo, ang gana potang pumaliya, at potang mapaline, kanita me itong paking parti, anong nuka rin masakit ya katawan, ing anak kapakamalan mo. Pero potang telan me, naman itang may ulo ang pong kinayap ye. Pero atin niyang panamdaman na bala mo mipas no, ang popang mipaldan niya. Nung pansinan niya ing paralan na ning Ginu, potang manuluya, ing mumuna ng gawan, talnana ka. Nung nakatalnan, apisana ka. Nung nakaapisan itong paknoring gamat na, o rending atlong paralan na ning ginupotang manuluya. Hanyapin most of the time, when they were healed, when Jewish people, when the people who came to Jesus, and then they were healed, they've realized that they were not actually cured. Pero mipaldan la. Mi pasnola, ketang gewana. Anyang damdaman ko ka nga pong polita, kukutnan kay ing sarili ko, what is it in touch? Na potang metagkil ka, potang meya plus ka, potang metalan ka, mipapaldan ka. Nanong atin king talan, o ba't makapaldan niya? Simple mo pala, when you are touched, you will feel that you are loved. And when you are loved, you will realize that you are important. When you are touched, you will feel that you are loved. And when you are loved, you will realize that you are important. King Ebanghelyo, in konteksto ng makanyan, o ba't tenanane ning Ginu? O ba't timpak no ring gamat na? O ba't tigkilane ining tao? So sabihan da, ining bulag, man talaga bulag. Ni saraya panimanman, pawuli na ring dakalapaman insultong gewa da kayo. Ni saraya panimanman, pawuli na ring dakalakamarinaya na milyari king biyena. Ni saraya panimanman, pauli na rin nakalapami kasalan. At pauli na reting marinata milyari king biyena, pindiriyan de, leko deking komunidad da. At nanong gawa na, bala mo may isolate ya. And the only way of Jesus, bangka nito, iyabe ng pasibayo, yapin itang talnana ka. Potang tilnan me ing meto nga taong palpikasala. Potang tilnan me ing taong awsandang marinat.
Neng kay maralas isipanan da marinat niya mo naman itang tinalan. But the touch of Jesus brought healing and a realization to that person that he was valued and he was loved by God. He realized that this blind man in Bethsaida realizes that Jesus valued him. Ingkinu paulagani. King psychology at lang ausan therapeutic embrace. In therapeutic embrace, yatin niya itang potang ala na kang balong sabyan at makala na kang balong paralan nung makananumeng i-console, makananumeng pakayanan, pakiramdaming taong malungkot at ting taong mimwa. Inggawan mo kaulan me. Ala kang aliwang sabyan, kaulan me. At potang kinawal me kusaya ka nung tumuluing luwana. At kabang papataking luwana kanita ditak-ditak, mipapasno ampong mipapaldan niya. Itakanuing ausandang therapeutic embrace ding psychologists. And perhaps this explains, ba't potang ing neto nga anak malati, mitakutan niya, gagalgal yaking takot, at potang mulaiya kan imanay gawa na ning ima, kambilane karing takdena. At potang kinawal ni ining anak ni masmasya. O ini mo naman pala ing sangkano, bating taong malungkot, ing taong kikyak, ing taong ating pagdalanan king biye, potang episan me ing gulot na, potang tepikan me ing pagona, panamdaman na, ing lipas no ampong mipaldan niya. Wari makanyan mo naman ing gagawan tamo, potang alimbawa ating miyembro na ning pamilya makahospitalyo, kaya umeyang maopera, nanong gawan mo, apis-apisan me ing gamat na, kay malapit kaya ang ating swero. At kay ba't apis-apisan me ing kanwan ang pong buntok na. At saka mo sabyan kayang magpasikan ka ne. Katatakot. Mamangan ka ne. Agyuta mo yan. O reta-retang paralan tamo. Bang kanita pakit tamo. Ipalto tamo na ining taong ay ni. Kaluguran tayo. Maulagaya kay katamo. At kapamilatanan ning pamanalan ay ito. May papasno ampong, may papaldan niya. When you are touched, you will feel that you are being loved. And when you are loved, you will see that you are important. Nganing panahon na iti, siguro kaya kayo pong mangulila, karing mayang ubye yung pakamalan. Kaya kayong magulila, karing taong meko na kaya kayo at malawot kaya kayo. Hingmo munang diling panintunan nyo karena. Naman itang akit meye. Pero itang talnana ka. Itang kaulana ka. At kabang kakaulana ka, yung sabyana kaya ka, kumusta na ka? Kumusta na ka? Anyang milabasa na pandemya, dakal kanuing menga mate, not really because of the virus, but simply because touches, embraces, and hugs are prohibited. Bawal ing tatalan, bawal ing kakawul, bawal ing mamapis. Pero wari oreni rin konkretong paralan, naning pamipakit lugod, when you embrace someone, when you touch someone, they will realize that they are being healed up to the time na panamdaman da ing nipaldan la. At ita pala ing gagawa na ning talan. At yan pala ing sangkan o bating apong kinu, ala nakatamong patanat tatalnan. Because when you are touched, you will feel that you are loved. And when you are loved, you will realize that you are important. And how to do that? Let us allow ourselves to be touched by God in the Eucharist. So that when God touches us, we can also touch the life of other people. Potang til na nakatamo ning Ginoo. Akwata lang, munamang atalan,
Ding kaparatamong tao, kapamilatana, ning mismong pamibiyebyetam. When you are touched, you will feel that you are being loved. And when you are loved, you will realize that you are important. Amen. Kapatad, manalangin tamo king mayupayang Diyos sa makikaburyanan miligtas na rin sa blang tao at abalo ing kayang katutuan. Nga tamong sumabi, ipagkalub mo ing kayadwanan mi o lubos mayupayang Diyos. Ipagkalob mo ing kayadwanan mi, o lubos mayupayang Diyos. Para King Santa Iglesia, parati sanang ipagluwalo at tayran ning Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ipagkalob mo ing kayadwanan mi, o lubos mayupayang Diyos. Para ka ring sablang bansa, papanatilyano sana king kapayapan ning Ginoo at dinanong inspirasyon makidamayan keya at king metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ipagkalob mo ing kayadwanan mi, o lubos mayupayang Diyos. Para ka ring sablang maliligalig, pauli ring niyayaliwang pamangailangan. Sa upanongan sana ning Ginoo at ilako na ing mabayat dang pupusanan, ipanalangin taking Ginoo. Ipagkalob mo ing kayadwanan mi, o lubos mayupayang Diyos. Para kay katangang makatipon keti at para ka ring kay katang parokya. Dasa nakatasanang tutupad ning Ginoo king kayang kaburian, batang maging kalugod-lugod kaya, ipanalangin taking Ginoo. Ipagkalob mo ing kayadwanan mi, o lubos mayupayang Diyos. O Diyos, sa kekeng kambilan at sikanan, pakiramdaman mo sana ring panigapuning kekang banalabalayan at umemo sanang pakibatan ng sablaming kayadwanan, ngeni at maggaman kingalang angka. Amen. Kingdom at bitan alamin, aining kekeng sarili, haboning altar ing biyemi, amanalan mo sa alang kanina pangis namin, walang isipan at kapwan, alang kaburihan at kapagnasan, alang lugod at pakaman. Kingdom at bitan alamin, aining kekeng sarili, haboning altar ing biyemi, amanalan mo sa Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo at kanakong daon matanggapla, arapaning Diyos pang mayupayang tuto. Tanggapan saning Ginoo itindawon karenggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo, at ning mabilog ng banal akapulungan. O ipaming biglalang pakiramdaman mo rin kaya kaming panalangin. Mikapos kaya sana king sablang kasalanan, at melinis ka pamilatanan ning dalise mong grasya. Maging karapat dapat kaya sanang sumuyo keka, kapamilatan dareting banal mong misteryo. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong kinumi, Amen. ing ginuman tabe ya kekay, At kekan timore, itasyo ring pusoyo. makatas na laking Ginoo, Pasalamatan tayong ginua Diyos tao. iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa. Diyos sa malugod ampon maganaka.
Lelangan me ing meto yato kang babayo at parangalan, kapamilatan ning kaluguran mong anak. Inya karampatan mo ing puryan dakat pasalamatan, ding balayan kang binukod at ding banalaparating kekang kayantabi. Ulin dito, kambering sablang koro ding anghel karin banwa, daralit mi kekang ligaya, ngaming makyabe lang tok ng babyeka puryan keka, at ngamingan ngening masayang kakanta. Tunay kaping banalo ipa, iking panibatanan ning sablang kabanalan. Uli nito, pagparalumpumi, ing pabanalan mulo, reting ayin king espiritu mo. Ban para ke kami malyari lang katawan ng pondaya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lupking pamaylasang pon kamataya na kinwane ing tinape, at te pasalamata na kampon pinuri. Pirasune at pinyene karingkeyang disiplos at ngana. Tanggapan yeti ikongan at kananye. Iti yung katawan ko ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batnani nga punan kinwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamata na kampon pinuri. Binyan ing kalis karingkeyang disiplos at ngana. Tanggapan yeti ikongan at minumko kaniti. Iti ing kalis ni kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan. Amibu para kaya kayo at para karing sablang tao. Kaya tami patawaran na ding kasalanan. Daptan niya iti at ting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Sublimong epayag ni ang anaking bata
Inyangeni gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraon mi kay ting tinape ning piye ting kalis ning kaligtasan. At layon ming pasalamatan keka. Ing pepalyarian mo kaming matang pangtalakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pagamuha mo. Kaya kaming hansanang ni sunusuno, kaya katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong nig banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ay Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Pan mi ganap ya king lugo. Kambe ng Francisco, yung kaya kaming Papa, Florentino, yung kaya kaming Arsobispo, Pasyan, yung kaya kaming Arsobispo Emerito, ding sablang Obispo, pari ang Pondiakono, at deting kaya kang anak at tinipon, ban makisan metong kaniting pamidaon sakripisyo king Eucharistia. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling niye, at ding sablang mayang unabye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angka, ban kaya benang Maria ing Virgen tuning Diyos, kaya benang San Jose ing esposo na, kaya ding apostol, lalong-lalo na Santiago, at ding sablang banal, at inupad king malmong kaburyan, king kekabanan ning panahon. Poryan dakat paligayan kapamilata ng Heso Kristo, kekang anak. King kapamilata ng Kristo, kambena ampon keya, ipang mayupayang tutukagong ning banalay Espiritu, poporyan dakat parang alan manggaman, king alang angka. Anting meto nga pamilya, mausta mo ngeni, king ipata mo nga tsubanwa. Ipatawad mo, kami, ting salamin, kekam, ang tining pamamagtawad mi, karing ikasala kami, kemo keipay sa ulking tukso, Nunei kapus ingaron. Ipamit, ipamit. Ikabos mo kami o kinuking sablang maro, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kekang pakalulu, parati keng mikabos king kasalanan, at miligtas ka ring sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo, ang kaya kaming talapanghapos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman, kingalangangga. O kinuming Heso Kristo, at sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, ing babye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kainan at pamikasana, no nelawen mo ing kaya kaming kayapan, ing kabanalan ing kaya kang Santa Iglesia. Pamayapan me pon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman, kingalang angka. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sanang parati, kaya kayo man.
At keka ang timurin. Ipakit tamong ngeni ing bisasan metong tam. King kapayapan. Kapayapan po. Kahayapan. Kordero ning Diyos. Amilalako, king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kami, ing kapayapan. Niyo ing kordero ning Diyos, ing milalako king kasalanan ning yato. Mapalad tamo'y tamong mayaws tanggap kaya king banala communion. Gino, ek matampang tanggap keko, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. King katawan at daya ng Kristo, isa't nakatangang san, pagkaking biel ang angko. Amen. Para po king luklok tamo po sagli. Para po karing niyaliwang tuntunan na ning kaya katamong aktibidadis, po pang schedule king daratang panahon na ning Kwaresma, pwede na kayo pong kumangkopya king kaya katamong opisina, bang kanita at makataluki kayo karing oras, ang popa nung nano ing kaya katamong kapag masusyan.
Mag-umpisa kay March 4, ang gana ka rin daratang pang petsa. Huling kay March 4, umpisan tani itang kaya katamong pamanyilang palaspas. King itapong Martis de Miserere, March 4, alata na pong misa itang Martis ning Abak. Ilipat tayo pong Martis alas 5:30 ning gat panapon ka sabena nitang pamanyilab tamo karing palaspas sa magamit abu king Miyerkules de Sinisa. At pakanita po, kayo malili karing kaya katamong schedule lang pong aktibidades. Sana po kumakayong kopya. Alala pong bayad din libre lamo king kaya katamong opisina. Dahil salamat po kaya kayong talahat tamo po. Manalangin tamo. O ipaming malugod, pagkaluban mo keng pamanganibat banwa, parati miya sanang pagnasan ing tinapening biye, ngeni at maggaman, kingalang angka. Amen. When you are touched, you will feel that you are loved. And when you are loved, you will realize that you are important. The invitation. Let us allow God to touch us so that we can also touch the life of others. Kaya kayo nga po sa blang tinagon at may kisadmetong kaniting misa, dakala salamat po. Kaya kayo nga. Hing ginuman tabeya kaya kayo. At kekan At bendisyonan na kayo ning lubos na yupayang Diyos. Hing Ipa, hing Anak, at hing Espiritu Santo. Amen. Hing misa mayari ne umetana, king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Indo ng Kristo, Indo ng Kristo, kanumoy ngadwan ko. Aliwaging bandining yato, going kulang kupasok. Indo ng Kristo, Indo ng Kristo, oy ningimbot ko. Inganak mong mal, akek